Bá eile, agus chenne lís haast cóchuid pent iad a chloich an na rún clúiche scoltúb na cloiche. A cha Danny trang a fiochan í cúis na chud cearst. Fúragan! Isteach agus a-mach. Henw, Johnson. Hobson. Có fyd a chwach le pent. Cofeg ar son y wa môr acamsa y filig. Fe mi ffeimach et a charla y diw. Coel? Fymse? Stwsa a has cwn stiwdag agus carla as y sgoile ha sio. Co eile a dog am chwtiach tan am gwlich a ha sio. Agus uafsach cwtramach gan faigh a chwawn corym y fi crwachal len y cas. Idd falla fo rún yng Ngharichen, ham ystala sydd cynnu fy hosiachwch, y sŵnish Mgr Mackle. Y fi clach brwys at yr ordag, agus corach cosio. Wel, tagblad, eith sunshine, mis nicht garster. Fysje, maar a hafisacking ha uige een parent het janu blue. Co chwyd pent iddo chwoi. Mgr Mackle. Sienacw, y cheisio ha roen y diw. Mgr Mackle, yn ambyg do chama feo ha rwten eile awn iddo feimsing brwing y dosiach. Chanel dwniacyn y ffac an y sgoile sio, gwrs y fel ffisacyn cor aine. Mgr Mackle, hafis ac yn gwylwg gydech sgris i hianw idd y chloi. Ach, Nachael CCTV acyn. Danny, ha CCTV acyn. Die ha cer orft. Cos honnach dwrt yw'r sian ron y sio. Fel ysmioch nach dy iach mi? Chael a gobydd? Daisy, ha usa ma le computerin, hawa usa collery Danny fiach an teach acawaish that's a bia yanu le na jalovani the CCTV. Daisy, ha usa ma le computerin. Hala usa collery Danny fiach an teach aco e rutsabi e yanu le na jalan i the CCTV. Shin you horsed me. Ha siw uwlyg fo awaras. Gwrs y fel cwtioch yn syffrisan. Siw ydw ma ha? Mach a siolaf. Ach a chynnu. Cynniwsh, myniw mas dalas. A vandal, na'r misg. Correinje. Fullerton gan check who's be. Mgr Mackle. Misha. Co-horse chain. Yef Mgr Mackle fawn. Yn y byd cyntoch, fat lwa. Sgan yw'r sy'n safwch. Ha jefiach gachams a chanel mi son a hanamochich. Anamochich, yn anamochich. Can you ken your CCTV shot, Danny? Me and the knock it then. Gafas nog eens. Hafis acamse. Cochach cysyn. Hawl an y niadain, ham ystich garstydd trang y sialtang an chwain, cymer y niet diawaf y clach gyda'n casan. Co reine. Hallo, Mgr Mackle. Coran ti? Co fyd a chwach le pent mys nich garsta. Je eile. Cym ydw fi fys ac yn ye? Wel, ha pent aco. Wsta, siaw got o fan. Ha sy'n gylior, Mgr Mackle. Chan ie sy'n ystaileg cytrianne. Nishe, hala, ha sy'n ie fiach i'r ri awsach ag yn sio. Nishe, mae gafdran. Mike. Danny. Mike Crummy. IT Mike. Danny. Cast. CCTV Bristol. Wel, ha before ia sin fi ro iarydd. Ha, cafar oen gyda, Mike.
Inch, Diawn. Battery inshell. Beacommission charger ein. Mike, bag it chin is Faic in charger. Cúmer ver falla von stu akomse. Ní Mgr Mackle rútsa bí ar son fúsc bhugaine de chúis. Shenchu. Ha clas céad bí ac ym ydyn nhw becan analys y drasta hain. Y diachan iddo fent y lorg sin iddo chloch. Gws fein a-mach gwas a hanige. Hersd chymag yn golostau. Le cíns is í mesdalas a chud pentir a chloich. Ai, chuile me se grinneach an graffiti híntse? Chuile me se gurí Banksy. Mgr Mackle seo, Celart na Sgoile. Ma ha fistach ag duine sa bí muna chloich nach ligsú fitocum. Jef Sgoile sa bí le fistach a fémal éisid fat as na diachan yn achge. Is er fat? Sin sganial. Nisje, gymí orstanach as yn haast y feo i the CCTV. Lisje shenach, gaan je Sgoile no teacher sa bí a dhachaigh gus a vil a míltjed in graim. Agus cynnychif éisid fat son duine sa bí le fistach a ha fémal. Mgr Mackle, gaan nor a goed sin i hianw. Ha a chin get a ha a bufferoch and just. Céintach a beicleach an cuiteach. Ha come. Hanil go your room a computer show son a video. Hator Yalavan an desktop. Hator fata yet shaw a Cuir drive. Dragorom gyda cotrian ar ein sio. Mgr Mackle! Co ichyd y rhain sio. Ys mysio Celart na Sgoile. Mae'r na hwryn gos y dy ian fosgrys. Je ffeim o hwnnw. Mgr Mackle agus misdalas go office Danny a Johnny. Han yw'r cod y tanoi y fi ac at ystod sio y ganni, fydd sy'n man y sio oen y cynnile. Cosa? Mike Crummy IT. Mackle, focus. Shall. A-mach is éith an Sgoil.